talo fatu I lau whaafonga anga I nei fo I tae au ma lole soifua manuia, usi mai whaafonga o talala Radio Samoa. La vela pasi na whaatali ele au malanga tangata ngā lulu e whaavaitaimi mai tonga I le tae au ana nafi. O le vau roto roma taupo pe tu sole afo le fitu I le tae au le ana tupu e le whaalave. Mai tu whaatasia talo le tae au lo ua mau popo tangata ngā lulu e whaavaitaimi Hawke's Bay e fesoa soani. E whaata avale le whalumai. Lua helikopa ma tangata whai ngā luenga na vave ana I ai ana nafi e lawe ai. Ma I whaamauninga mai le sui le immigration e tu sama reporti le One News. E to atolu se fulu tangata ngā lulu e whaavaitaimi mai tonga sai to tono le pasi. O le kamupania le Mr. Apple I Hawke's Bay le ana whai malanga mai e ngā lulu e ai. Ma o le ana tau nui le vaveao ana nafi le malaiva lele au kinani le whai ngā malanga mai tonga. I tala la tamai ana po me le kamupania le Mr. Apple o lea ele ngata o le fesoa soani mo I lātou na whaaua watu I Hawke's Bay ana nafi. Ai whaapei lātou e silia ma le toa se fulu le ana awinatu le whale mai whaamanu alia. Whaafetai le ise soifua na mau mawai le nei whaalave lave. Ma o loo whaasolo peso e so e ngā leo leo I le mafua anga o le whaalave lave. A ui so e so e ngā whaalilo lilo fe whaatawa I ngā whaasoli tū la fono whai au ki la mi sauti o loo whaatawa isi ka leti ta itasi. Whaamatala ina le councillor le Manuka Wardia Al Filipaina le ino sio whainga nei e tai. E iei nisi o whaamatala ngai lunga le Facebook e le fōu lea I Manurewa ma Papakura. Reportia le Herode le vao le lua tā la 5 sene le sikaleti e tasi ma le tolu tā la le ana whaatawai e nisi o Jerry's I Manurewa. O ni whainga e soli tū la fono a wa o lea e le ma whauna whaatau ta itasi ai tau na opusa. Ma o lona winga, o lea ma wai le ono sfulu tā la I sikaleti e lua se fulu, ma o se whaupoponga tele lea. Mai le tau o le pusa e whaasfulu fitu tā la le e tele na whaatau wai tua. O le whaatau lusi o sikaleti ua lewa na whaasa whaale tū la fono ina ia pui pui mai ai whanau me le tangu fia o le tapaa I New Zealand. Ai mai tangata o loo fia le whaatau lusi, to e moli maui reporti le Herald, o le e fia I le whainga lea ona o loo fesoa soani tangata e le ngā whātia, le tau o le pusa sikaleti. E le o toi mamau ta ale kerisimasi, pei ta iwa mai ta wina le alu I lungo le te le au tau whaavalea ta wala mai online for scams. Au amataile periota o whainga whaatau o le kerisimasi wa whaamawina le Norton, wa 5% le ualua I lunga online scams. O le tele o whainga tau whaavalea ne e tau wala mai upenga ta wha ilangi pepelo o emaili, fe autu si tu sia lafo mai le telefoni, ma isi lava a wala. Ma o le whautuanga o toi tu ina mai a mata alia le tele o whaalawi lo pepelo. E o lava fo I le tutongi ino whaatau whaia online, whautua ina le tau ma whaia wha o ngale PayPal, ma ia malu pui pui a fo I passwords. O so enga na whaia le note le kerisimasi le tau sangata aluai ma wai, o le 2.5 tangata me le tasi a fe tangata kiwi na fesilingia, o le na ngawi whaalawi lo le kerisimasi. Tu sale ma le a fe 2.5 ta la le tangata, e o lava I le maugalunga, e 5 ta la. Wa whaia le IRD asia singa whaalilo lilo I pisinisi o loo masalo mia, la tau te le o whaamalia ina la fonga tutongi. O pisinisi nei mai le lisi o le lata I le fitu wafe whaamtalanga na whaelo atu I tangata nga I le IRD totonu o le tausanga. I reporti le One News se lata I le tolu se lau whale whai ngā lueng o le Aasia. Ma o I la tau foi nei o loo toi reporti I tangata le community la tau te le o usi ta ia le tu la fono. Mai le IRD o lo na ia mana onga ia malama pisinisi ia la tau matafa yo I whale whai ngā luenga. Ma o a fo I tu e le o whaatu la fono ina o le a muli mai ei lava fo'i ma le taui. Tala whai o le nei tae au, o lo o su e leo le ali o lo o tu ua ia na ia wha o 5 mata ngā I le teinei Titi Hamilton. O le awala I Silverdale Road I le tau le valu I le tau las whareile le wha apea na tupu ai, ma o le ana toso e lea ali I le 5 o le teinei Titi anga I totono o le van. Wha mauninga mai leo lo o ta uele ngā tete o le wa a fia peitai e le I aise me o lo na tino na whai nai. I reporti le staff o le van lanu siliva le ana ave lea li I mana paka se I ta whaala, whaasanga nga I Morrinsville Road. O le taavale se tasi o tangata ese le ana wha e le puanga I le taavale le li o lo sa ilia nei. Wa talo sanga mai ei malo ofisa o leo I so se tasi e sila fia nisi moli mau po o mea po e ata foi e vave wha fe so o ta I atu le ofisa. Wha I watoi talo le nei tae au, manuia le nei aso.